Dobar dan i dobro nam došli u još jednu emisiju Kuhanje kroz Bosnu. Danas vam pravimo rum pločice ili rum štanglice, kako im ko zove. Za taj recept nam je potrebno 300 g kuhanog krompira, 300 g mljevenog keksa, 100 g šećera, 100 g čokolade za kuhanje, 100 g margarina, jedna kašika kakaa i jedan ekstrakt od ruma, jedna kašika ruma. Za početak ćemo da uzmemo, dok je još vruć krompir, da istresemo margarin i čokoladu. I prvo ćemo to izmiješati. Dodajemo onda ostale sastojke, šećer. Kako dodajemo, tako i miješamo se lagano. Keks pomalo, dio po dio. I rum na kraju. Sve tu sad lijepo smiješati. Kašikom dok ne može, onda se bacamo rukom. Nastavljamo rukom dalje. I evo ga, to je ta, recimo, neka željena smjesa za oblikovanje. Sada ćemo sve ovo zajedno da uzmemo. U jednu tepsiju smo stavili papir da nam ne lijepi. I ovaj ćemo dio sad da raspodijelimo na otprilike dva ista dijela. Da napravimo dvije štanglice, neke veće. Debljinu ćemo praviti neki možda 1 cent. Kako od jednog, tako i drugog.
Evo, ja sam njih oblikovao. Dalje, ovdje sam istopio čokoladu za kuhanje od 100 grama i 3 kašike ulja. I to ću da prelijem. Tako. Sad ovo ostavljamo u frižider da se dobro stegne, pa se vidimo kasnije. Evo, kolač nam je se ohladio. Malo smo ga ocrtali, pa ćemo sada da isječemo sa nožem. Nađite jedan tanji nož. Trebalo bi da ide bez problema. Tako je. Jako lijepo. I tako, naši pratioci, hvala vam i ovaj put što ste bili sa nama. Ukoliko se niste pretplatili, pretplatite se, besplatno je, nama puno znači. Mi se vidimo uskoro opet sa novim sadržajima. Hvala još jednom.